Mpacho me ne bra bi na atsena. Ohu me na me was 17 years. Se wakola wuti hui. Pacho. Otoya mo de papa inis 17. Na sabi wodi wo na de ani aba weni atete ni su aba ya aba akoko ni yeluti hete. Ya fat beba me nsuate. Onyame ne wa hoden. Eye de paso kora osura himem. Peter bema ugina bia na wagina Jennifer so Peter nso amoawo you handi subeboa yeko enso hebe kuku no nyina wo mo ho a wo bu ani pasa akwa no so imanu esegudi e ba asem na ya aba e di asem a obi ate atum wadi lotu ya obehame na medi asem a koto oba discipline nyadwuma koto kraima we aprosifu ayi mami you also ni pan try how many years ni now was 17 years kasegwa kasem kasaden na mami mi nkwala ye om sa na mbuafu your friend is saying but your friend Hereford kasa oh my god but your friend Hereford yanko amane so hello afternoon mami atisai no sa tell me who you announce boko what is say no sa tell me chami I said it me back what I'm 20 me 2.5 what is 2.5 right time 81 yaji ana that I don't want to say yo kachiro bi ene we very fine I'm so mad bamadi ana twa be 60 ka ho bobamane osofo kra kachira ni se wenso ye kwan fofora osuro esane a wo ye ne madoye enti wonye bi ne bebo yedase you what's one in the tonight now 17 your friend is saying but your friend Hereford amankwa techima fine tanosu kasa den ene de na asi but me na netna o no na hye me safety JHS2 ohu me maame wo ho no ena wo no na me na nete ohu me na me wo JHS2 ona but you there be besi na nyina oni yere but ai atiatu yo o mfie sai but by this time you be 36 37 now so what say no 20 years intervals and so tay near chirinti and no enche na topamu kura be emrama won so de ahyeneni no de ese wo de open awanya ai wo se open wo be hia enche papa meba wo se woni papa na tena wo wura efodri ha woni ne tena ono ana show from JHS2 and I den wa hear me say by this time and yes why yade I mean timunyi boni ayeda wa mo e wo de wa ya amame no na say sia na akoba say o ka kire me say o maame ene o papa mu say wanyi enti onwo ma wo mu enti obehwe o mu sa mu mawu ansana obemo mu na wa mo ana ene o ka kire me na me mfa ma adwen emma no ade na fo adwen ma no wo sha oni de wa yedi ama na ho ene o kan na chete for this enka wo ma no ene o si da bi ene me si da bi adenti you wo boy foforo pacho da bi na adenti na mpese oni ne be wo yedi eni me ye bunu ni ofri buru kro me yeso kentampo ni untumi nka okro nka se urafi ajimpa ana ade na aba ana osinka me nwoma no ana me ka kire ni se da bi nti me edano me ne nana me ka kire me nana se sei na bra ne ka wa ka kire me ana me nana ka kire me se de bi wa sha oni de ona na ne de wo se ai ana me nana ka kire me se de bi na omoka se ko school ana me ko school se nyina ko school u gina sei SS2 yani e fodo no so ntwa na wie school won sha roba woni wo da he bi ba
Jamanim. Ubaya wafa wedi a wenkura babro enkura kura enkura budua no wafa wedi no wono da kanu kura kire wo maami wu na mitue mi wani a me hunade ya wo hye condom ana ubugu mu free ma ubugu mu trududu beba ya wo ubugu mu trududu a odi gu mu trududu a wo so da ho a wa fili a odi na mu troka you abakaka any yellow t-shirt ya wa shawuraba kanu kure wa shawuraba uko no free range sound so ya na yode na uji free range no jeji sena ebeba una nanu so abrewa ono abrewa gaga eba beto no tano so juma ya bidi no wanya kora oda ena meka cheme na mena na sidewa ko school omo kai asem kra wo honum no ado omo kai masem sei mena na no ababe ware wo honum ena odeme na ba tano so honum nti mena na be ma no ono no na me ba ofofro ni de na minim se mena na ne no ameba ne nche be mi bedru fie honum no ena fie ofo ni ma mi hu se onya mena na pa na ode ya na mena na no mena na ba ne na ba be ware no ne danu mi shedam mena na nsu ko school mu kotonioma nti obi anim se wo dem mi wo dem honum ana ma me ba ku ofie onde oti abusia fie honum abia omo makaso asisu mu fie omo ti ba bi enti anuanom mienu bi ba fie honum omo ba honum no ana oni omu di nkom no okase mena na ba na kwa akofa me abase mena na be ma no emehwe me ai na nya de so omo be ma na hwe me da wa abra onu nsu na busuafo ye den ewo honum nya de so omo be ma na hwe me da ena omo kan se nti me pie freedom honum na me kwa kodware na mbesi sen ni akasa wo woni no wo owo honum kentampo nara na no ma ni mo ntira na no na na mpacho menana mpacho debi menana bano me papa na ne maame no no una na ya oniti sesi a papa maame ena menene ti eti for de na esi wo se wo na de na esi asasem no wo de ne namba bi mpacho de sesi akwa kwesine se o kachire me kachire menana kese kromu ono omoka ye ho nsem dodo no every say menana bearman omu fie ofo no from day one o kachire me so pem no omaka ye ho nsem saa ababe di adwuma mpacho ono no wo abrochire no obai into a boga mpacho wanko biem obeko omaka ye ho nsem saa ababe sisi se brehanum so omoda soka enra kra me ba be bahanum se no me pie na me niska o me ho me ko madam fu bi wo se o ma miska na me famra nti me ko madam fu no ha me ba no me na be ma ni nim se me ba na me so me ba nti no oka me ne papa ya sem kire asa sem na etwa ade yi wo nyam ana me pa chon ai na fe aye twan wanya nyensem pacha ene eseye ebe kwasore Eunice wonye mo ya na de na asi me pacha o ka kire mi se me na ka kire mi se o mo kan ye ho nsem dudu nti se ba ne sa means metna honum kra o mo besere hwe me ana me be ka kire no nti me ka kire no no se ai se ba ne sa krampo no krampo o ma me nye de entina ho ana me se okay say enya menya kwa kwanyima wie menyam ye no menene ti on ha me na ise di antira odi na ba pa cho di enti a me de ne ba ha num nyina na se ebena no no ka kire mi se min kotwa scan no fansendi obi min sumadi nkan yakwa kotwa first one baby am kotwa na date na sesa ena o se min ko ba bi foforo na min kotwa foforo na nipa no so ope
and then ya date ne the months do na misi okay enti meka okay na misi baby a me call ye no so na date na sisa no honum so nkwa na me ye de minim na kra obi na ko kire me honum ema me kutwe enti se me kubie ma honum na minim se me de meko eno wono kire me se menko Holy Family honum na omutre bi wana misi Holy Family ho minim ho ona ade me akọ honum de no na mebo na ye me ya na ade me kwen no misi minkutwa we metro mu ntu na ade me akọ minim ho no minti sadia what's ya wade ase wona na esososo nyinse ba ye dia na na se ye besere eh ma me fo epinu mafutuo eti ni se dia na asi scan na ma nkwankutwa opie kwa abonten obae wa nkasa me ho na homachi ukia da na homachi anka miwu me yare pa na me da ho no me mitiamu frɛ no be mitiamu frɛ na so wonti so wote so de na wa hye na se onfi me dia menim dia me frɛ ne sa onfi me na me hu se wa begina me nche na nka mpese onso me mu miti da sane mu tinanka me pese onso me mu be wa nso me mu na obegina na obisa me se den ya me kasa so a ono so nti asema me ka kire no ono so wa nso me mu ana me da ho pene santi me ho sisi me ho so no ana me sorry na me ko red eye ana me bu so gu manum na me hohuru manum ana me beda bed no so se o se wa kasa me sorry me down ni nyina o se me sorry me hye me ho ma on fa me nko hospital man fi no nti de na aba enti osora no pa no wa nkasa me ho ana me sumesie ne sa de a me ko me nana mo honom ti me ko me nana mo honom na e de broken heart case ni unity bla no se wose den wose nyinsen wonye o se me nkope me ba papa afedi wose kope oba papa se de benti but you minim e fodo no se kope oba papa on kasa tantrum tonos hello yeah, hello Mr. Efford Mommy good afternoon Pacho good afternoon me pacho na what to say Pacho badi after me ho ya na pacho nso ho te say boko me baby Eunice ordina se bia beda me na waba so ase wo na wahwe na ne wanyi uboni aye ba o se am se nyi se bia ba nyi se ne ba wo pam no say won ko hwe ne ba ne papa no kura bi o me pacho nya no press ata enti wo pam no because the way I obo waba so ka wasem na me nwanwa say all of a sudden how the why boni bia na mami omo fra me first ma me nkanka se me chia wa chiefo no ahwefo nyina ene abedwefo e wo ho omo efra me no me yesa me ba ha na me nam kwan so a me ba kaka kra bi na ma tu ba ti antwan wo me pa chwane okay ba ye ni efe dem kra ye no ne begengam so nti montete ho tewte wo se wo ba